sinarinze ubukoroni nyabwo ntaramenya kw'Imana ari igisengwa c'abafarawo bo muri Egiputa. Bo muri Egiputa ariko ikaba yacitse igisengwa c'abarundi n'abanyarwanda nk'uko womenga bose n'abanyegiputa bo mu muryango wa Farawo. Bo mu muryango wa Farawo. Mu Burundi umwami wa mbere Ntare Rushatsi Cambarantama hazwi kw'izina rya Karemera Katsinzi wa Ndoba umunyiginya w'i Rwanda yaravyiyumviriye harabishitsa aho yaje mu Burundi agasambura abami b'imiryango bari ibahari aca bariwe ab'umwami wabo hose aca ashinga ubwami bwakwegeye abarundi bose kubahandwa no gusenga icitwa Imana igisengwa c'abafarawo bo muri Egiputa. Egiputa sinarinze ubukoroni nyabwo ntaramenya kw'Imana ari igisengwa c'abafarawo bo muri Egiputa. Bo muri Egiputa ariko ikaba yacitse igisengwa c'abarundi n'abanyarwanda nk'uko womenga bose n'abanyegiputa bo mu muryango wa Farawo. Bo mu muryango wa Farawo. Haguruka tuve mu bukoroni bwo gusenga icitwa Imana niyo wowe umunyegiputa niwo hosenga icitwa Imana bihura n'ukwizera kwa Aburahamu gusenga icitwa Imana n'umurage w'abo bapagani wo mu gisokuru c'abafarawo bo muri Egiputa. Bo muri Egiputa sinarinze ubukoroni nyabwo ntaramenya kw'Imana ari igisengwa c'abafarawo bo muri Egiputa.
b'abanyarwanda nk'uko womenga bose n'abanyegiputa bo mu muryango wa Farawo, bo mu muryango wa Farawo. Twese duhoraho musumba byose kuko ari we yaremye ijuru n'isi n'ibiyaga n'ibiri muri yoho byose mu minsi 6 ku munsi ugira indwi araruhuka, hari wo munsi w'isabato, umusi wo kurukuza kandi umusi wo kumuhimbaza, wo kumuhimbaza. Sinarinze ubukoroni nyabwo ntaramenya kw'Imana ari igisengwa c'abafarawo bo muri Egiputa, bo muri Egiputa, ariko ikaba yacitse igisengwa c'abarundi n'abanyarwanda nk'uko womenga bose n'abanyegiputa bo mu muryango wa Farawo, bo mu muryango wa Farawo. Sinarinze ubukoroni nyabwo ntaramenya kw'Imana ari igisengwa c'abafarawo bo muri Egiputa, bo muri Egiputa, ariko ikaba yacitse igisengwa c'abarundi n'abanyarwanda nk'uko womenga bose n'abanyegiputa bo mu muryango wa Farawo, bo mu muryango wa Farawo.